Pamanyok. Jumolo matado mauliate tua mata de bata ala diringiring dongoluta. Lumowi mahita salhu na paparan puta toga sinaga boru bere dot ibebere. Amang pada permusin nami. Gabi amang gabi. Idon na tua-tua isok kupasahat tamian no pinggan nahot. Tuhamu pada musin nami. Dalam nami matongon martangiang tua mata de bata anggiat saluhuna paparan na po nabi toga sinaga nadong di luar pertibion lumobima di kepeluan riawon suang-suanima ng cabang batam asa tinggil mahamu amang ano dia kasaluhuna pangiduan nami tungapen na pangiduan nami tinggil mahamu mananginangi zala tinggil ma tong dohot aka ula-ula muna partikilan tu pasahat tabi ma tuhamu pada musik nami pasama. Gabi majalah Horas majalah gabi maulate dia matanang marsangap nomor 2 di bata. Di sela asi do tolong ni rohana na totong pairing-giring pasare-sare lakata di bagasan nakikipasok kita sa hatu partikianon. Amang suhu bulu nami di nalaw mamuhay ulota kita di bagasan partikianon. Tutu amang suhu bulu nami di sud di batu bahamu na imapinggan nahot di hudulan na. Na maresyon harboy sa ati madingin. Asa pirmen na poki bahul-bahul may parsalongan. Pirma to dita saluhu na luju-luju manang aka pangomoan. Matutu. Diso di batu bahamu na napuran si hasoloman ni natorop jalha si palaserohan ni boru ni raja. Amang suhu bulu nami di dok na tua-tua. Binuat men na napura binay may tupinggap pasu. Asirohan ni Tuhan totong mahita di pasu-pasu. Di soto tu di batu pahamu na ima na marmiak asa anggiat pinitan ni ulot di bagasan saderon marmiak na ulan ni tangata marmiak na ulan ni pikirata makorhon hasadaw ni roha may dihita paparan na puta tuga sinaga na adong di kepulauan rion akup ni di soto di batu pahamu na ima ringgi sito suara na tinopan ni pamareta hasoloman ni natorop si palaserohan ni boru raja asirohan itu ham lain ditabay itu ham ma selalu akka ragam ni pastarel lagam ni pastarotan marhite ulautan di bagasan partikianon akup ni di di batu bah maik si tio asa tio matutu ay boluson tio ay dapoton tujulan nari amang suhuk bolon nami di dok na tua takas tuin na uju purba takasado ng angkola asa takasi tamang maruma jala takasi tanang mamora dia madakana dia mauno na sidok boti mahami suhuk bolon nami. Mau lihat matong dia mo pada musik nami. Nama nakasi matok kamu ima pinggan naho pasahat tabi tuha mamang pada musik nami. Iya la na yaw na hatahom matutu di bagas sa sadaryon. Amang pada nami para musik nami. Totong do mau lihat hita mado tuha mata de bata di saluhu na kaparamot yon na. Lumubi ma di paparan ni dopung nami toga sidaga. Boru bere dot ibebere. Iso jong do hami nuaing dinalaho marlas ni roha di bagas sa sadaryon. Dinaung ojak ima uluan ni punguan nami paparan ni toga sidaga boru bere do bebere terkhusus may DPW Kepri. Di bagasan niya amang pademusin namin na marlas ni roha matok kita. Di namamastahon ima marolopolop kita di bagasan las ni roha. Zalod pe amang ditotol nung atolo taon na manipat, odo pe nabuy, paninggal tangan, dinalaho paninggal tangan, suang soni ng marlas ni roha. Ala niya mang pita namin matong ito mata de bata. Anggi at tinggil dia ka alu-alu namin non marhite-hite, ula-ula muna pasahaton at katangiang tua mata de bata. Imalala namang imauno na jalayma nido na. Gabi ma jala horas dihamu suhu bolon nami. Barita nauli, barita las ni roha roha pe nani hati hon ni hamu raja ni suhu bolon nami. Amang suhu bolon nami di dok na tua ni sakul homay hudali ni sabi hom masasabi. Cuma ulu mau marsatabi molotung pen au nagabe manggabe. Marbosir do yamang. Ya au na zongon nungan anak ko muna do au. Anak ko muna do au. Nian dang apala tamado piau nagabe manggabe di ulot tadi bagasan sadaron alai ima zohor tikina martapu bulung marbona sakala marna taruhum marna punarogasan.
Ya haroro nami risul siya parmusik do amang suhu bolon nami sotung may gabi di pakurangi dia kalas ni roha dia kasih tas ni rohata melutung pe anak kormuna nagabi pasahat tayang ta berhiti uning-uningan di bagasan partikinon bahagu terso kami amang suhu bolon nami Gabi amang amang pademusit. suhu bolon nami tutu nunga di bagasan las ni roha ita di bagasan sedarion akka barita na uli barita las ni roha na di pasahat ni hamu suhu bolon nami akka damang day nang naliat na lulu kami siya parmusi amang takas mahami mga lolo tamata na marsakap na martua de bata anggiat saluhut marhite ulot di bagasan partikinon sa ilam di pasa tuhat tama tuhita saluhuna terlumowi tuhita papare na puta tuga sinaga na liat na lolo na arong na dipuguni lamanon tujulan na rilam ditabay akasilas ni roha suang songoni lambar bungaram mapungata pungan ni PPTSB na arong di wilayah Kepulauan Riau amang suhu bulu nami asa saut sihita songona di na tua-tua na madokon asa bisar men na mata nyari rodang may bisar mamata nari siya no habisaran rodang may mata ni bulas siya no hasudutan luzer halak masari mangula di balian di bayan pensiun unang idang ari unang iditinggang urang naso jadi siulan na maralat ugama unang sanga muruk Tuhan melotung pe marluza-luza di balian na mga lulihang uluan asang do asirohan na materebana holong maruhan Tuhan jupang mana jinalahan dapat mana niluluan tapun isi bagading metong di jono ni pandingdingan horas mahita saluhuna parsadaan ni paparan tugas sinaga sa wilayah Kepri na makakamarangi songsoni nang namar boru bere ibebere sa totong mahita marsi pairing-iringan sahat may solu sahat may tinugo tubatian nung nga tutu di pasahat hamon na tutu nami raja ni suhu bulon nami dison imapinggan nahot di hundulan na namarisiyon horbo sa tisat di madingin rap dohot ringgi sitio suara rap dohot namar miang sa saat mahita saluhuna saat tu panggabian saat matu parhorasan amang suhu bulon nami takas mahami mga lualu tamata namar sahap namar tu di bata marhide-hide kodang sipitu lili kodang sipitu hata sipitu harajan banwa gijang asang giat martinang marti binegi amata namar sangap namar tu di bata di seluhut binita ni ulota di bagasan sadarion jala marpangi dua kami hohomah ita di ingan atas saluhut na asang giat martinang amata namar sangap namar tu di bata bahulah kami amang suhu bulon nami Gabi uduti mamang. Adorang suhu di kami amang berpanggil dua kami Tuhan mengasuh itu bulon nami kupasahat tami ma Tuhan menaharubu sation di panguzungu ni kodangon asa hamuman nama korasot tuluhali asa ngiat horasita di nama muhai saat tu nama nguzungi ulau tahun Gabi. Dalam. Ya, perseruan yang dapat. Kupas hata memang Tuhan. Amang permusin nami. Iso cong dohami peparanda punami toga sinaga. Rapdot boru nami disaluhuna pengurus nido sektor
pengurus ni cabang-cabang suang-suanima ng DPW Kepri. Ada orang sausalo kami amang tortor nami amang pademusin nami. Gabe mang gabe. Alu-alu hoda bang mazolo tua mata nomor 2 di Bata. Mau lihat tema amang pada musik nabi nunga dia lulu damang be tua mata nomor 2 di Bata. Iso jong dohami peparana punami ati adong dia kana humurang di pangalak nami nang di pabereng nami lumubi mahami na maraha maranggi alulu damang mazolo tu sahala ni lopung nami na mamabarhami tugas sinagay. Maula tema amang pada musik nami. Alalu hoda mang mazolo tu situan na toro. Gabi matong amang pada musik nami. Siajur mula topa. Mula na marludu, mula na marlata. Alulu damang mazolo, badamang mazolo, godang mula-mulay. Mula gabi matong mula horas di paparana po namin ito kasinaga. Nung gabi dabang may godang mula-mulay, badang mazolo, godang sabay-sabay. Gabi man. Maulate mamang soba namin matungtumat na bata. Hami paparana po namin tugas sinaga. Asa liya panggabihan, liya parhorasan. Di hami na marahamarang ipaparana po namin tugas sinaga. Badamang aliyati, alay sa halimang aliyat mahitate. Iya. Uluan ni pungat na madijolo, laos mangihu madon 2 beres mahita. Iya. Badamang.
Maulate amang parmusik nami. Gabi amang gabi. Buah di habang panitia nami. Lus maruhata isi masih jalo tortorta. Molo nga dibuhay na king nga dibuhay ba siya paparada puta na tuloy. Sa panitia, lus maruhata. Ima, maulate ma. Amang parmusin nami. Gabi amang. Isocong-cong kami sa luhod na uluan ni punguan nami papara ni daw po. Rap do paniaran. Suwang-suwang ni manang nihamuda mang dohod day nang nahuaholong ihami. Oma uluan ni punguata dinalaho makalosahon. Dinalaho paune-une uluan ni papara na putatoga sinaga nadong di cabang Batam Barat do Batam Timur suwang-suwang ni ma nang nibuwe kepri. Amang parmusin nami. Gabi amang gabi. Ido na tua-tua di kijang do saled ng alay di toro do yang go. Di kijang do saled ng di toro do ngayang humadar. Nang hami matong manortor di sobrang uluan ni punguan nami sa luhuna. Drap do paniaran. Bay dabang mazolo na hibur-hiburi mabayan. Kaos di mamang do tamoy nami. Dinalahoro hamo mangulopi hami. Akauluan ni punguata. Naong pinazalo ni punguata di baga sa sadaryon. Mardong ang mauliate. Bay damang. Roma hingga sa luhuna. Ilona dua-dua ang pabangan ni Dolo, ang pabangan ni Torua. Kita do magsogok, kita do nakaduan.
mo sa doktor kasal lagula. Oras. Nga sa bumi tagasmukan. Nung kan? Oh, alay sa datorturma te. Sa datorturma. Amang permusin nami. Gabi mang gabi. 5 taon dakyado pehami tata buku ka dihami paparan na po namin tugas sidaga. Alay puzituhan di bagas ang lapason. Di pasa tuhan tado hasihaton dihita sa luhuna lumobi ma di paparan na po tugas sidaga. Baik damang mazolo si Talasari mazoba si Talasari. Gabi mang gabi.
Iya, iya. Amang permusin nami. Gabi mang gabi. Mauliate ma di pasaro nami tuhamu sa luhu na damang dohod dainang. Bere do ibebere. Dinarotok kamu mangulup-ulupi hami-hami sa luhu na pengurus. Ang giyam matutu tuzulan na riyon, lambutabba na dia kapasupasu. Dihamu nang dihita sa luhu na ditabba ni nang pinasahan nito at dito nga taongan ni keluargata. Husipuli hami ma di tortor nami o namang padamiusin nami. Gabi mang gabi. Ilaw na tua-tua o na dotong lisimanido. Tiga datong maulo di panahatan. Baik damang ma si tiyo-tiyo laos pasaha ma tuha sahatan. Gabi. Hutung kahita, dihita pengurus. Tu pasa ma tu protokol.